Jaram hino ɗo taarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fii ko deftere nden sunnaa kon. Hiɓe arude. Hari debbo on no juɗude bireedi e himo ndaarora ka fineetel. O yii ko kukkotooɓe ɓen Isayankeeɓe ɓe woni kon arude ka suudu makko. Hiɓe wowno liñude fof ɓe ƴetta defte Kitaabul Muqaddasiyon e beyti ɗin ɓe sunna fof. Uddite kisan. Ko honɗum o haani waɗude? O ƴetti Kitaabul Muqaddasiyon o buumi deftere makko ɓurde nden hittude ka condi farindin tappaaɗon. O waɗi ka nder fuuru. On sayi e nder diwnugol o udditi baafal ngal. Himo sutii ko yimɓe ɓen bugoto kon ka nder pilaakar. Uddita tiruwaaruuji ɗin liña piiji maɓɓe ɗin fof. Ko jiiboldu honɗum ni. Kono hay hunde ɓe yiyaade. Ɓe sonkani debbo on fota. Ɓe honki baafal on mbingal ngal. Ay deƴƴiti debbo on ƴetti bireedi juɗaaɗo on ka nder fuuru. Ɓe yiiti nder ton Kitaabul Muqaddasi makko on. Tawi hunde heɓaali nde. Ɗaɓɓugol nde deftere wi'eteende Kitaabul Muqaddasi ka nder leydi maɓɓe koko tonga. Kono o ɗoftii Allah e ɗi o ɗoftaade yimɓe ɓen. Himo janngayno daaluye Allah on e nder gundo ko ɗum okkorimo doole e cuucal nyande o. Jandeji joomiraaɗo on ko feewɗi, hiɗi weltina ɓernde. Yamirooje makko ɗen ko laaɓuɗe, hiɗe hentina gite. Hulgol joomiraaɗo on no laaɓi, ɗum koko luttata haa pooma. Nyawooje joomiraaɗo on ko goongaaje, ɗe fof majje ko feewɗe. Hiɗe hitti ɓuri kanŋe laaɓuɗo, hay kanŋe laaɓuɗo buy. Hiɗe ɓuri njuuri lewñude, hay njuuri iwrundi ndin e dembe. Mbindu kurkaadu ma ko kanje jannimmi. Tono mawɗo no wonani kala jokkuɗo ɗe. Hara hiɗa jokki Kitaabul Muqaddasiyon ka nder suudu ma, hita accunde heewa mbullaari ka nde wallinteeɗo. Jangunde weltoɗa fii ko Allah windi kon e mayre. Si tawi a jogaaki Kitaabul Muqaddasiyon, hara hiɗa faalaande yeeto men. No gasa Kitaabul Muqaddasiyon wontanoyte kadi deftere ɓurde nden hittude fiima. Ko Husaynatu wonno e yewtude ma. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon. Hiɗen e saayi.